Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uusu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'iz zakah wa kanu lana 'abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirin dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiaksahan. Humatud na isab kami hanap pangadjian maun pahadarat sing kamu harin diin nasadya in abutan hin suara ini. Lagi-lagi masih rakitan niyo pangadjian bunga sin pag-iman, habunga sin pag-iman. Papasinguran ka to taniyo in mga bariman usog iwan bariman babae kalna silayad to dahi nga panagnaan manusia pakahinapusan ing kalasahan sin Allahu ta'ala hakabuhi iwan hakamatay. Sabab kalna wala sila miutas de nga pamando. Biara sin Allahu ta'ala mong kanila damikian wala sila miutas daing hasiratal mustaqim. Mga kakasin sin Allahu ta'ala in ganap pangadyan hiatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat kapituan tagdua, ayat kapituan tagtung, pa ayat kapituan tagupat Suratul Anbiya.
di ayat ini piabaitan kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala si mga sila nakauna rin kato tanyo bariman babaing iwan bariman usog iwan sing kanabihan hamasa nila piyagtuyuan nila miya kada kabayaan sintuhan sindumiwan sinadlaw wala sila miutas dahil nga palsugpatan antara sinipon iwan tagipon janji sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila in pasanyangun sila hakabuhi iwan pasanyangun nakamatay adlaw kiamat apabila Allah subhanahu wa ta'ala in jumanji in janji iyan mabunal apabila taon magjanji hantara ni iwan sintaw bunalin janji tak diakarun sin manusia. Adapun mga bariman usog, iwan bariman babae, hamasa nakauna, iwan hamasa ini. In pamaugbog sinatay nila, in pamaugbog sin suara nila, in pamaugbog sin pituang gautabaran nila, di nila pabutasun, dahing haparda akan kabayaan, mahasus si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, ipatumtum kato taniyo, masasing kanabihan, iwan simyarad kanila. Palman simahasus simahatinggi, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Mga sila yadto, palman sinallahu ta'ala, hinang namo sila suntuan sisinguran nang namo sila imam magnakura maguhani in kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala yahdi bihimun nas bil khair hinang namo sila in kanabihan iwan simyarad kanila magpandu hamano siya hatiap-tiap siyulakan usog ibang babae harap pamarayaw kabayaan sintuhan bukon pamarayaw kita mo iwan diungog mo magkagunahan kita ni Urayaw. Amin beta sinallahu ta'ala pasinguran kato tanihi patumtum. Taumat na kauna iwan sing kanabihan nila. Yahduna bi amrina. Palman sinallahu ta'ala. Namando sila apardaakan namo. Yarad nila in pardaakan namo. Amo yan mga anak po ni patumtum kato tanyo. Iniyamalan si mga sila nakauna rin kato tanyo. Tiyo-tiyo pa yung pagkaun nila. Tiyo-tiyo pa yung badyo nila. Tiyo-tiyo pa yung kauunahan nila. Ampay kita ni bukun sakad. Inni matyan ughara. Tinallahu subhanahu wa ta'ala. Habang mayan kita niyo. Makapagtag-ipon, iwan di makabutas, dahing haraakan, sin mahasus si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Yahduna bi amrina. Pianduan namo sila. Miyagad sila pamandu, iwan nakabayaan namo. Daakan namo, parman sinallahu ta'ala, niyagad nila. Magkakunahan kita niyo mga anak po, magada pamandu.
Piya sampai sin Nabi wan Rasul kay napusan. Junjungan na to alayhi salatu wassalam. Bi amrina pardaakan namo parmansin Tuhan. Wa auhayna iwan wahi. Piya naugnam piya tulun namo maun kanila. Amuna ing Quran maha mulia iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno imbita namo kanila runhayan. Fi'lal khairat. Papag-anggaw taan kanila sa barang marayaw biyayta sin Tuhan. Kagunahan nila hantara sin sila. Kagunahan nila hakabuhi nila. Aula-aula kagunahan nila hakamatay nila. Mga anak po, ipatuntum yadto sin Allahu Ta'ala umat ini. Amad tinyamalan nila. Nagtagna dahil hama sa sinaputan ni Adam. Maun pa Nabi Allah Nuh. Maun pa Nabi Allah Ibrahim iwan si mga panubo niya. Sambil na naginapusan. Junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Ipatumtum yadto kato taniw. Si mahasut si mahatinggi in yamalan. Sin sila bariman usog. Iwan bariman babae. Miyagad wala miutas. Dahil nga panghindu sing kanabihan nila iwan karasulan nila. Wa auhayna ilayhim fi'lal khairat. Kaya tulunan namo sila wahi. Maun pa nabi nila, maun pa rasul nila, piya sampay kanila, himpya sampay kanila, hipapahinang daakan dahil Allah Ta'ala marayaw. Yamalan simbariman usugi bambariman babae, way timlah. Wala nila timlahan, simpikilan nila, sinapso nila, sinsahuat nila, sinununuring kanila, piya taaluk nila sadya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa wa ikamus salah. Patindugin sa bahayang. Mga anak po. Pabila rimayawin sa bahayang. Amo sa rimayaw, iagad nila yung pagsambahayang daakan sintuhan. Amuin, piyatarang sin Nabi hamasan niya. Aming biyayta sin junjungan. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu, biyasin sambahayang kita niyo ka ako. Yamalan niya to simbar iman. Wala giyanapan, wala da isab diagdakan. Uno-uno na sadya. Imbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, didto sila. Wa ita ajaka. Iban tiunay nila in jakat. Patagsuko sin jakat. Amoy mga sila dirihilan. In kaya tunay nila, pala noon sintuan ninatay nila. In kaya tunayan nakatayma maglano, lano kanila. Malano imang dihil, malano indihilan, malano indirihilan. Bihanin hantang si mga bariman, usugi bambabay. Firman sin Allah Ta'ala, wa kanu lana abidin. Mga sila yadto parman sin Allah Ta'ala. Amin himin ang simmarayaw. Tindugin sambahayang. Ivan tiunay in jakat. In sila yadto. Sila na tumatan parman sin Allah Ta'ala. Lana abidin. Nagtag-ipon hakabayaan na mo. Bukon sila nagtag-ipon hakabayaan nila. Iagad nila, indaakan na mo. Iagad nila, insara, pera na mo mong kanila. Biya dasing kapangagad,
sim mga sila kanabihan iwan sin umat miagad kanila. Magkarunahan kita niyo mga anak kapo. Hamasa nato ini sa taud-taud manusia in Allah subhanahu wa ta'ala karausan niya. In manusia nakaunaywan simbihaon. Magkarunahan kita niyo. Magad hakabayaan sin Allah ta'ala. Karena imyara da pikilan niya. Imyara da pikilan sin pagkahin niya. Wala duning kabayaan sin Allah ta'ala. Kaya rapatanda. Kinanda, hindi da kumangi. Iba misan siya kumangi. Bukun piyagturan. Amura mga sila bariman usog. Ibang bariman babae. Maita. Wakanu lana abidin. Sababing kaunan nila yan, nagtatagipon patuhan, tindumiwan sinadlaw, kauhan tagupat kajam, injasyad nila, iban sinyawalihan nila. Amuyad to mga anak kapo. Na, ipatumtum yad to sinallahu subhanahu wa ta'ala katutan. Pag-uwos, paman pa sinallahu ta'ala, walutan ataynahu hukma. Hipatumtum katutan ni nambuk nabi. Nabi al-Lalut. Paman sinallahu ta'ala, ataynahu aun ianughara namo kaniya. Aun piaratong namo kaniya. Kansiyo yan, kan Nabi al-Lalut. Uno yan yung piaratong mong kaniya, hukman wa ilma. Pini siya nabi, sintuhan. Kaya ingat siya hukuman. Kaya ingat siya ilmu. Kaya paham siya, labi rin hakata. May tayad to, ampa siya riyaak sinallahu ta'ala magbayta manusia ining kabayaan sintuhan igkamuri nga kabayaan niyo alupan niyo ing kabayaan sin nagpapanjarikan niyo hikasanyang sing kabuhi niyo iwan hikasanyang sing kamatay niyo. Walutan ataynahu hukman wa ilma. O mga tuhan, pag nabi, ilan siya panghati, ilan siya ilmu, iwan piingat siya hukuman. Dahil nga sa babian, mga sila miyagad, hakanabihan nila, bariman usog, iwan bariman babae, wala miutas. Inatay nila, insuara nila, impito ang gautakbaran nila, timaaluk katan pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno yan Tuhan, parman sin Tuhan, wanajaynahu, tabangun na mo sila. Tabangun na mo, inabihan iwan simyakad kaniya. Bang tiawang sintuhanin nabi na kauna, in rasul na kauna, iwan simniagad kaniya, damik kiyan, in nabi hinapusan. Iwan sin rasul kahinapusan, iwan sin umat niya, tabangun da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkarunahan kita niyo mga anak po, tatabangan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Bang natupiag laki, in tatabangan sin tao-patao, bang natupiag buna, in tatabangan sin tawiwan tao, umbul hambuok karunahan nato tatabangan. Dahil nga Tuhan. May tayad to mga unti abang sin tao patao bukun dahil kaniya rin dah Tuhan. Dahil nga sabab yan, paman sinallahu ta'ala, wanajaynahu, yang kis na mo siya rin nga kamumulahan. Yang kis na mo siya rin hamangi. Mangi hinang halom sing kauman niya.
uning sin tao halom sing kauman niya. Wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is. Yang kis namo siya, innabiyan iban simyagad kanya, dahing ha mga kauman, naghinang sin sangingi. Wala pa nahinang sin tao sila naginang. Uno yan tuan, di nabayaanin usog pa babae. Yung kabayaan sinusog-usog pagkahiniya. Mga anak ka po, yari rin magbusa masanatuin. Hawla nagkukupur, hawla nagmamasyat. Inuay ronda kuman ha mga hula. Niya magad sin pamandu dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Tangkis na to, inatay na to. Bangoy nakatangkisan hula. Tangkis na to, pangatod na to. Pangdungog na to. Sabab, tangi hinang. Hipatumtum yad to. Kinallahu ta'ala ha ummatin mga kakahinang yad to. Kanat ta'malul khaba'is. Kaunan si mga tao yan. Tangi hinang. Usog, maya ha usog. So may nusuging kabayaan niya babae. Misan pa babae, bang way raos niya, bang di niya makaya nuno. Magpuasa siya. Ang pasyari kalaugan, ang pari kalaugan ng babae. Naipatumtum niya ito mga anak ka po. Tiyatakbawa na sa limangi. Iaabungan na sa limangi. Way parimaratong diabaitan na ka. Na, balikan na to. Sangihinang usog, miyaya ha usog. Babae, miyaya ha babae. Yari hamasa na to ini. Bukon pahat-pihad to hayop. Tao, wiya, dagbus, mawaya, mainlab, hayop. Uno yan, parman sinallahu ta'ala, innahum kanu kaumasuin. Sila na yan yung mga manusia. Tangingi. Kaya panjarin usuga babain, babae pa usug. Bukon usug iban usug, bukon babae iban babae. Bukon tao iban hayop. Mga anak po. Waliyadu billah. Biyadagbus. Bang sayuhon din na dumanjari makabalikan. Kaya biyadagbus legalo naghinang sarain tao kadunya. Sinmanjarin bihad tumagtiyaon. Sinamunatin piyagmulkaan sinallahu ta'ala. Uno impiaratong kanila sinallahu ta'ala. Dia ubdaya inggumi. Amin piyaghulaan nila. Ja'ala a'laha sapilaha. Hataas, nakakadto pa baba. Dia ubdaya. Nara ubdaya yung pagtag niya. Mga anak ka po. Manganal kita niyo marayaw. Yari makiad, masa na to ini. Tim jaman jamulay na. Dahil nga sa biyad to. Imbar iman usog. Iwan bar iman babae. Kauhan tagupat ka dyan. Nagpatitilipon. Nangangayo. Proteksyon. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman sila rin makaatud. Bangman sila rin makarungog. Bangman sila rin malamin si mga sangingihinang. Kanu kaumasuin pasikin. Imbihad turagbus. Sangingihinang. Sangingi manusia.
fasikin nakaruwa dahil nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pakabayaan nila, liarak nila yung pagtaat, liarak nila yung pagibadat, liarak nila yung sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Saan yung mga anak po? Manganal kita niyo marayaw. Sinjimat tuha jaman nakauna iwan sinjimat tuha masa ini. Allah subhanahu wa ta'ala maulong ka tutan. Dahil nga sabab yan, aun biyayta. Si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang tagtu katahon na Makkatul Mukarramah. Ang katahon na Madinatul Munawwarah timuluning Qur'an. Abwabun lis-sa'adah. Lawang ikasud mo pakasanyangan kabayaan sin Tuhan. Lawang ikasud mo pakarayawan kabayaan sin Tuhan ay kau sumud palawang kabayaan mo iwan kabayaan nila. Magmula na kau. As-sa'adatud daring. Kasanyangan na dunya kabayaan sin Tuhan, kasanyangan na adlaw akhirat kabayaan sin Tuhan. Ing kasanyangan na dunya kabayaan sin tao, nalingog. Ing kasanyangan kabayaan sin Allah Ta'ala, ri malingog. Imata ri malingog. Inalupon niya sa jamarayaw, tangkisan na imang. Ampay marayaw rin nga tao, maglamud-lamugay. Tanyo mga tuwan. Nauno yan yung biyayta kato tanyo. Bang natuin ni mahinang, nakasud kita niyo palawang kabayaan sin Tuhan. Hinlawang kabayaan sin Tuhan yung makasud da, amuray bariman usugi bang bariman babae. Magkakunahan kita niyo mga anak po, sabab di na maambatin lawang suran sin tao. Nabiya na sila ista, hiulugan, bubun, maingat sumud, di na makagawa. Nabiya na sila tamban. Intamban, pagkita nila ilaw, Yakub, si mananakop. Nabiya na sila tabulla. Saan yung mga tuhan? Na, di man jari mabiya tamban iban tabulla yung tao. Masakop siya simbukun. Marayaw. Ang tamban, nakakunahan na to sakupon, kakunahan na to. Sabab, kakunahan sin, mintinan sin kabuhitan niyo. Ampay napso na to, iban sahwa na to, di man jari sakupon sin sa ita. Na, uno yan to, anin number 1, makasud ka. Pakasanyangan kabayaan sin Tuhan, masanyangin atay mo. Al-Quranul Karim. Ingat tamarayaw, insulat sin Tuhan maun kayo. Kitabul Insan. Kitab sin manusia. Dahil nga Tuhan niya. Bukun kitab sin manusia. Dahil nga pagkain niya manusia. Risalatullah ilannar. Message sin Tuhan maun kaniya. Dahil nga sabab yan, hisiw si sa sin Quran, litadabbur wa ta'ammul. Diundungan niya. Ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya siya sin nakapagbisara iban sin Tuhan niya. Hisiw ni mingat sin Quran, miyas sa sin Quran, hatulan kabayaan sin Tuhan, inhambuk huruf. Habasahan niya sadya. Habasahan sadya. Aun kaniya. Hangpu.
lawang sa taud-taud tiambol sintaw ri mabaya sumud. Abwabun lisaada. Nawang aun abwab lisaada kasanyang aun day sab abwab lisayat. Aun day sab lawang harap pamang. Na siud da sintaw karwa, simud da pamarayaw, simud da pamangi. Mga anak po, imbar iman usog, iwambar iman babae, sumud sadya sila pamarayaw, tambulun nila in mangi, di sila mawaya sumud. Naita yadto, sabab mawaya sila, sing kabayaan sin Tuhan, bukon sila mabaya, sing kabayaan sin napso niya, sing syahwat niya, iban sin pikilan niya. Tumagawa, pataalukon niya, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sin pagingat niya, hasabab sin pagbasa niya, hasabab sin diungdungan niya, marayaw insulat sin Tuhan kaniya. Nasa kalituan, indungdungan sin tao yaon, sulat sin tao patao. Jajakahan, haun na ba sila laong niya? Yatulong niya Macau. Yatulong niya ha Taiwan. Naguno ba sila yadto? Lagun haun restaurant naguno. Mga anak ka po. Kauhaan tagupat ka dyan, di kita niyo masiro karayawan. Naglilingkod kau karayawan. Nagpapanaw kau karayawan. Bihanin bariman, imbukon bariman, naglilingkod, duang kajam, naglindurandam, nagpasandong, nalugi. Imbar iman, inlingkod niya pamuji, impamanaw niya pamuji, insuara niya pamuji, inhuna-huna niya pamujira. Yadto mga anak po. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagwasihat kato tani. Muna wasihatan niya. Sahabat niya. Makkah wa na Madinatul Munawwarah. Unin wasihat yan supaya ri kau kasammalan. Supaya ri sumammalin atay mo. Supaya ri sumammalin suara mo. Supaya ri sumammalin pituang gautabaran mo. Uno yan tuanin wasiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga sahabat ni Makkah wa Madinah. Khairukum aum marayaw ka ni upini sin Tuhan. Pagpapi ka mo, ikaw magpi simbaran mo. Imbar iman di siya magbayta, siya marayaw. Kaya nirwaan na rumad lawang man siya mapi sin Tuhan marayaw. Khairukum sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam marayaw kanyo amo na mapi sin Tuhan. Bukon marayaw ka to piun sin tao tao. Mastal piun niya isuin most behave isuin maingat. Yadto. Allah Ta'ala piun niya hisyong kalasahan niya. Bangkaw kukan na pi, ikaw maingat. Taon nagpi, labi subay ikaw kuyakan. Atag piun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay sadya kau magpi sin kabayaan mo. Sa bangkaw mabaya, magpi sin kabayaan mo. Pi ay kabayaan sin Tuhan. Nauno yan Tuhan, khairukum man ta'allama al-Quran. Imarayaw kaniyo, nakabidda indayaw, amuna imingat sin Quran. Salugay na to iingat sin Quran. Ya amalan na to imbiyayta sin Quran. As-saada, masanyang kita niyo. Nabiha untuan maglalawagin tao si masanyang. Nah, kaya manalong ni masanyang, subay ko rito ha Taiwan, subay ko rito ha
Macau. Subay kau rito ha. Wala bihay ni. Way pare maratong halawom kasusahan na. Pagdatong halawom kasusahan na. Pagbalik, double kasusahan na. May tayad to. Sabab sukuton na siya. Sukuton na siya, simbisan niya. Tamo yan mga anak. Hari nakaw sukuton. Kan nalamarayaw. Amin panaw mo yad. Tuuntong. Antara mo iwan sintaong. Nauki na untong. Untong dabaha. Antara mo iwan sintuhan. Mga anak ka po. Magkagunahan kita ni Urayaw. Ayan. Khairukum man ta'allama al-Quran. Imarayaw kanyo. Imingat sing Quran. Sabab pagingat mo sing Quran. Tunyo kanin atay mo. Tunyo kanin pikilan mo. Tunyo kanin kabuhi mo. Pakabayaan sinallahu ta'ala. Bukun pakabayaan na to. Wadto mga anak ka po. Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nakaingat na siya. Iwan magpaingat siya isa. Ayan tuan. Na. Amo yadto mga anak ka po. Puno pendeta si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairu ma iktunija bin nas fid dunya in sarayaw-rayaw mahinanggo si manusia kabuhi niya bukon bulawan. Ayan ito maglalagsin bulawan. Aun-aun kakitaan siminto lain-lain yaun long niya roon. Pagkali nila bukon da bulawan. Saan yung mga tuhan? Bangkaw kugan magkali silaw mugusi yaun. In sarayaw-rayaw gusi si manusia dia dunya mataud. Kain sarayaw-rayaw amuren beta sin Tuhan panabi niya. Uno yan Tuhan. Gusi niya hakabuhi. Aula-aula gusi niya hakamatay. Uno yung manasing gusiyan mahal ka. Bangbihon mahal ka. Naway na. Mahal ka tutungbasan. Sarayaw-rayaw tutungbasan. Ajurun azim. Tungbas sarayaw-rayaw. Uno yan mga anak ka po. Alta dakula tungbasan sarayaw-rayaw. Kalbun syakirun lillah. Atay nag-ibadat pa Tuhan. Biya din yung pag-ibadat niya, nagsusukur pa Tuhan. Bang aon atay nagsusukur pa Tuhan, aon day sa batay nag-abo. Sa imbar iman, harap nila madto. Paatay nagsusukur, sababin atay nagsusukur. Gusi hakabuhi, iwan gusi hadlaw ka na ka na. Na plus makabak pa kaw kusiri. Hari na kaw makabak, aon da na hinang mo kusi. Uno, amo na yung pagsukur. Palman sinallahu ta'ala. Anis kuruli, pagsukur ka mukha ko. Wali-wali daik. Iwan, pagsukur ka mo parwa maas mo. Wala in syakartum. Na bangka mo. Nagsukur hatulan kabayaan ko. La ajidan nakum. Ganapan ko yung karayawan. Bangkaw nakapangbihil, wala kaya may nusan, ganapan da sintuhan. Bangkaw nakapagsarak ka, wala kaya may nusan, sa pangatud mo, kaya may nusan, tiyataw kayo mo, sinallahu ta'ala. Aturayan tuhan. Hikarwa alta marayaw simbar ima, nakabuhi ba nakamatay? Walisanun jakirun. Dila
naglalabtik sadya, basa sadya ni Radsimod niya, manumtum patuhan. Dahil nga mga ipapataod sin Allahu Ta'ala, amo na yung pagjikir. Ya ayyuhalladzina amanu, uzkurullaha zikran kasira. Mga kamu beriman, panumtum kamu, pagjikir kamu, pagjikir sa taud-taud. Mga anak po, magkakunahan kita ni Uwihan. Amo yan inihamalan, bariman usog, iwan bariman babae, aun alta mahalga kanila kabuhi, aun da alta sa halga hadlaw ka na kana. Maluay hinangon, kasigpitan ng tao. Sabab bukon haatulan. Bang muhin ang haatulan ng kabayaan sintuhan, inna ma'al usri yusra. Bang kau timag na mahunit, paluhayon kay mo sinallahu ta'ala. Naway pati matag na magunit. Way pati matag na. Hangkan sari makatag na mahunit. Paman sinallahu ta'ala, inna ma'al usri yusra. Bang kau nakatag na mahunit, day nunit, tabangon kau sinallahu ta'ala. Mga anak po, hikatu, wa zawjatun salihatun tu'inuka ala amri dunyaka wa dinik. Babae salihah, maasawa sinusog, salih, magtabang-tiyabangi sila para kala pagdunya nila, iban para kala pag-agaman nila. Ayan mga tuwan. Gusira kula simbabain na banan niya usog hansam pag-agama. Imbiyaon hansam lupa. Imbana kulong niya biya kan kuan. Biya kan Paulo. Minursugi sa blong na nasawa ko biya kan pukukang. Ipagbantog. Na ayaw tuang. Imbar iman. Wajawjatun salihah. Usong ginliag niya babae. Mag-ibadat pa to. Gusi. Alta dakula hakabuhi. Sinusugyan. Alta daysab dakula hakabuhi simbabaiyan. Maita. Magtabang tiyabangi sila, sinunuin ni karayaw sing kabuhi nila, iwan sinunuin ni karayaw sing kamatay nila, paahli nila, paanakapu nila. Amuyad to mga anakapu. Impanindog simbar iman usog, iwan bar iman babae, hipatumtum ka to taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, in limabay, aula in masanatu ini, tubtub na ridto, murah-murahan, bang mayan kita niyo mataayon, uuhon na to, inatay na to, uuhon na to, injasad na to, iwan sinyawalihan na to, pataallukon na to, pakabayaan sintuhan, biya sim mga sila bariman na kauna, biya taalluk nila, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyo karayawan yanug hara kanila riha dunya, iwan sa taud-taud karayawan kakal hadlaw kana. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawja bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.